kenapa dibengang-bengang dia oleh Ibi? Tuh, kain sing ngelola. Musim kini cepat tadi hidupi. Terus orang pahit-pahit oke tuh bulannya cuma di dagangannya kilo. Medom deh gak ini kena cara ini pangalih gay di pian dan gak ini Ngomel gen. nah tuh dingang jadi dadongi tuh neneknya mak gula langsung Dong, mereka menyama aja dua. Adil len kok mana nih? Aja yang kengkit tuh lane dong. Yang putu pas masan po, yang ugi si masan po. Adik gitu dong. Adik bisa malih masan poh. Yang putu pas masan po manis bakat tangan. Yang ugi sing masan po, bungkelnya bakat aliang. Mungkilan aku. nah dong gitu dong Mana kan? oh kini apa tuh diakak dong bungkilane Mana apa ngono? nak diakak pohe Adik bisa gitu? nah kalau kini dadane Ganteng itu. sing Man. bodoh dadane Nah, jadi halus caranya ge mani lengai pana pas masan poh gai paman poh manis len sing masan poh cara caya non akane angun kengken gitu nih coba di sana ki omongan tuh nah tuh kan ada kalendernya nih oh kali jembak kalendri cuma kalender Terus apa gitu? tul dini Tole. ya Terus? kalendernya sunule nulis ale ada kalender musim poh taman musim poh di kalendri tawang ada di tuh misi bacaan musim poh gitu terus musim poh gitu kan sing di poe sini nyangket nyangket gitu apa nyangket juane juane nyangket begitu kan pas kene nih jadi apa dah nih merah merah nih langsung buleleng nih jadi ngengken di bulan megai megainya ya aduh bisa bapu mau ada nggak poh yang megai boleh juga kan ngabet punyang poe tadi itu pas yang ada yang nah bed baru nah kabebek